欢迎收听你咪家阿盖伊，现在开始说我们的话，跟着我们一起学主语，一起有阿们给度大比那湾南。突出阿吉拉斯阿那玛加西文努山，鸟巢母语课上课喽！季节，这是有外来语哦。Kalajikian，春天。Kalavenvuan，夏天。Kalazanzangan，秋天。Kalauman，冬天。Kalalalakuan，播种季。Jumugut，月份。Gilas，播种。Venusan，种子。Jalayang，翻土。Benitau，肥料。Lavuan，白菜。油菜。芥菜。Garashina，高丽菜。Damana，毛芋头。Jamasai，茄子。Nasu，生姜。嫩姜。Lam qipu，小黄瓜。Mekui，白萝卜。Daikon，原住民的蚕豆。Kahezan，红萝卜。Ninjing， A 菜。Saroni，Taiva kemong ama pulat tiakan ti sejang kemashimalai pasaval。那大利巴格蒙阿玛布拉迪亚根第萨勒人斯卡茨达斯阿格纳百万格马西巴扎万。大家好，我叫萨勒人，我来自台东大鸟部落，欢迎大家收听你咪家阿盖伊。现在开始说我们的话。今天呢，我们第3集要聊的是这个季节要种什么。在部落的秋天呢，是一个播种的季节。那就在部落就看到一些夫妇还有干妈 Kina 开始呢会到田里去翻土去整土，那就是要开始种植秋天的蔬菜。那讲到播种呢，其实部落的老人家在过去有跟我们师江老师说过，就是有转述过，其实在大鸟部落我们是有播种季这个仪式，大约到现在是已经没有再去做这个仪式了。那我们这一集呢，就请南回最帅的男神，有吴奇隆之称的师匠老师，要来为大家说这个秋天部落大概会种怎样的蔬果，还有部落一个播种季的故事叙述。拄出看到
都抓文艺了，为节目起个跟讲侬么那么不了，都抓啊，kilasan，都抓kilas，Shiva kilas，patagilang ay dyan, Venusan, patagilang ay dyan tumugod, tua latsen. Ay tswa, kasi busa-busa nga latsen. Awan tswa maka tamana, ay tswa maka latsen nga pinulat. Izwa tswa maka paitsay. Izwa ay tswa maka karashina liutsay. Si chugu-chugu na kamay man tswa kala Shiva kilas. Kauno maka kila tumuguda nga cinta latsen, patagilang nga ki kakil, vasa, chamasay, vuak, maka sintang na vuhashi. No makakiya nga ching aban na to chakakan na masasubaybay ta nakilya sa nakadaw at sabi na may tazwa niya si chugu-chugu na may tazwa niya si bunusan-bunusan niya kakuda-kuda na paiwan imaza si patsaval. Sa ay tswa chasini busa-busan, chasini taon-taon. No, picho makatsa nga. Timija paiwan kasi tswayang nekano cha tsemu cha si pumpu ta izwana kemanta cha latsenga kacuvi-cuvi. Dia mena wavorungan ahaman maleng vaika sema vavua isa tsemu kiaya tada kasyu. Pi azwa kasyu na ngadang vos. Azwa vos kinacing ngayon na sasyik. Kau azwa sasyikang na ngadan awan na jabulik. Azwa jabulik cing ngaya abaca semana havuan. No vai kicing ka wawang, no vai kicing wawua, izua mapatsusun. Laki izua ica vos, laki izua ica amud, izua havuan na sasyek na jabulik. Aza kusyaya jabulik awan azwa sasyek hajua iko. Jashi putsemu-tsemu tua latsen. Azwa kusyaya sanga-sanga-sang azwa maka latsen awan nga azwa jashi putsemu-tsemu na kasi tswe na hamal-malen. Kasi tswayang nekano jashi putsemu-tsemu aca nongyao. To tswa nga putsemu-tsemu tua nongyao saka kasi tswayang izuwa niyaman na si putsemu-tsemu. Awan azwa jabulik ica kasyu na may tazua kusi chauchik chanumon。好的，我们谢谢我们的师长老师与我们分享的这个秋天要种什么蔬果，还有一些播种季的一个过程。没有错，大家听众朋友们一定会听到我们的这一集的声音呢，一定是很漂亮的声音，因为我们都得了流感，所以我们现在的声音状态是非常的很差，就是声音快没了，然后一直咳，所以大家一定要保重身体啊！秋天也是一个病毒传染力很强的一个季节，所以大家一定要保重自己的身体哦。
Masau canumong tiakan ti sejang. Ai ngua men. Maza nak kemalava canumo. Ulang melatay dua mapu. Ulat sa nukulang tas pat sabana shikacakayan. Masau. 早哦，谢谢大家的收听。